Benjamin Netanyahu mintirang badu jongkari Israel walaupun Islam ya kajing tabut jongka kenur menteri ban menjur kajing ete ban sange yasiat no apo ke Gaza kabadai ban long hakasi palai da kabakan no baga Hamas kawat ya kajing pan kela haka minit kabakadu hakatai kajing ete ong ke kubur kabakat kum na ka BBC menteri kambari jongka US Anthony Blinken ong baka late kajing kut kabalat bat ba ungik skam ba kajing sange yasiat kan sedang hakasi ublay kumbala temu watla kinong ya keren jongka Israel kila menjur ya kane kajing ete hadin ba kila ya keren da kibanai hande omla ban pentrikam ya katat hadu banda menjur da kekenhun menteri bat ka sorkar ka Hamas kala ong ba kala pan skam ya kate kajing ete hande kala patai kubor BBC ka songtu ba ka persyang ban pendrong ya kikato kane gitu khat jongka hakatup jongki koidi Palestine kiban sa panlai hapo kate kajing ete da ka sorkar Israel kane kajing pen Islam kala jia hadin ba kajing hertma jongka Israel hapo ka Gaza hadin kajing pen bana jongka jing ete kular ka balang mentak tayo kala penyap ya palat prapongut kibreu ong katnat ka kot ka kia jongka Hamas kendiat kenta shwa banlong kajing yelang haka step jongka palai Netanyahu ula keno ya ka Hamas baka persyang ban syem ya kijing ailat haka minit ka bakadu ka kenhun menteri kanom ya kenduk tat hadu baka Hamas kan pedang ya baro ki benta jong ka jingete la pulih haka kerwo na ka office trikam jong Blinken ula ong bakum kane ka jing ban Islam ka long ka bala ban kemilinti hakum kane ka jing long jingman ka batanju kamlong tikna ka baphala baha ka rukom trikam bat ka jingkren ka balong ka bae bat ka bajanjar baha pila ban yo ya ka jingkut ka balai luit la ong haka jingelang bat kinong tho ka bor ha Washington susu laong baka US kaskam baka tega jingete kan trekam haka si ublay kumbala temu bat baka jing sange tma kandang yai teng sendan langta kilat patai kubor jongka Israel kali itu bala kemi lenti baka kendun menteri kan ya kendu haka si palai ban menjur ya ka tega jingete bat bala penbet ya ka tega jingete ka bala keno wat la ya kane syam la pentikna da ka basyai la kemi lenti baki babun ki menteri jongka Israel kin kershan ya ka tega jingete Henry hakapor janmet jong kasi thoding itaman bergwir menteri katnat kampo yeng ulaong baka sengjong kan yino ya sorkar jong Netanyahu lada kayo jing menjur kajingete ka badang shimdur kadai kajingete ka baklam perkhat laong bin gwir ha kajingelang bat kilap thai kubor da ka benrap bakan pendam no ya kajing job jong kathma Henry ulaong baka seng atsma yehudit jong kanam wat ban penklem ya ka sorkar lada jia bala penskam ya ka kajingete ula kentu ya unong yelam jong ka weipat ka seng ka badan hakal yang persya ka badan haka sorkar menteri platingka Basalel Smotrich jong ka seng religious Zionist bonias no ktilang bat manino ya ka kam hatal ubade unong mikmat jong ka tega seng hakin dorbar jong ka Israel lo yetu haka BBC Radio 4 ba kidang yeta inya lakin mi neem na ka sorkar jong Netanyahu halor ka tega jingete kular menteri katnat yadari jongka eri Israel Itamar Ben Gvir habaai ya ka jingkren syakilat patai kubor ha katnat rekam jong ha Jerusalem ulaong baka tega jingete kan pendamno ya ki jingjob jongka tma ha ka juga por wei he jongka Hamas ulai itu ha ka BBC baka tega kenhun kalong ka paskam ha ka jingete kular balapan bana da kinong penyesuk uhe jongka kenhun jongka Hamas Khalil Al-Haya wala pentip tikna syaka gatar barka Egypt bakala menjur ya barok ki kondon jonga nega jingete loong ne uhe ka Hamas ha ka BBC ka benta baningkong jonga nega jingete ka bahendru tayo kan yoi ba lifeline ngot kinong sya arabor kan top ya ki kentai ki kena barki temen on ya keliang barki koi di Palestine ki badan ki patok jonga Israel ki sipai Israel ru kin sakandria no syapang mingi syajngai na ki jaka babun breu ha Gaza kinong Palestine ki belasyak pan kendria kin lak ban sedang ban lik pai no syala ki jong ki ying kisam bat agi spat li kali ai jingerap kin syak ban rung syaka tega thany man la kasngi ajing keren na ka benta ka baar ka badai ban yoi balak pelaj ikinong syara bor ki padangsa ka jing penmi no purai ki sipai Israel bat ka jing wan pai biang syaka jing suk ka bane kan sedang hakasngi ka bakhan reu ka benta ka balai bat ka bakhadu kan kentup ya ka jing pai biang ya kino ki mediap kinong syara bor ki badangsa bat ka jingte biang ya ka Gaza ka eke ka balak ban simpor le se dagi senam ka Israel kala sedang ya ka jingele persya ban penduk jai ya ka Hamas ka dai hadin ka jing hiartma kilano Hamas ya ka Israel ka nyotri urisau arja alpulai ha ka ba
Kan arspa ngut ki breu kila yap bat kumba arspa sampai ngut ki bepat kila syara bor syapok ke Gaza. Palat 2,000 news pak prangut ki breu kila syak penyap papok ke Gaza nadu kete kepor. Ong ke kubur jong ke tenat ke koi ke kya jong ke tany ke bela penyat da ke Hamas. Ki babu na ki ar point lai million ngut ki nong syara bor jong ke Gaza ru kila syak pen riak jaka. Kadon ka jingjat ke basyarkai, bat kadon ka jingtuna ke bajur ha ke bam. Ke penyang ki dawai dashin, bat ki jaka sa kal bagi tenat ai jingirap ki elek pendiok jingirap ya ki bedon kam ki jingirap.